وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالثاني رسول edip iyi vermedik, meger boşluk beryan ve korkuyan edip iyi verdik. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. Ayet men bızad üçün sizden muzdakırı dilemiyan, meger her kimi ki özünün perverdegarının tarafına yol tutmağı istese yol tutsun. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكلت ol hemişe diri ve hiç ölmeyen Hudaya ve tesbihayt şon hemdi bilen ve şol kafidir özünün bendelerinin günahlarını bilmege. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Ol toğur Hudadır ki asmanlarını ve yerini ve şoların arasındaki zatları 6 günde halk etti. Ondan son arşa galip geldi ve musallat boldu. Şu işlerini eden Rahman adlı Hudaydır. Pes şu hakta agah ve bilyandan sonra. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Ve her vakti ki müşriklere aydılsa, fakat Rahman adlı Hudaya secde edin ve şon üçün namaz okuyun deyip, şonda aytiyarlar, Rahman diyen zat kimdir deyip, aya biz sen nämäge emretsen, biz şona secde edeyilmi, Hudaya secde edin diyen kep, olara imandan daş bolmağı ziyad etti. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Hayr ve bereket köp boldu. Ol Allah'ın ki asmanda ulu yıldızlarını ve ay gününü karar verdi. Yaktılık beryan edip. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah tebarek ve Teala'dır. Gece ve nizini bir-birinin cayını karar beryan. Şu işini ediptir. Pendo nasihat almağı isteyenler için ve Hudaya şükretmek isteyenler için. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ve-Rahman adlı Allah tebarek ve Teala'nın has bendeleri ol toğru adamlardır ki yeryüzünde tavazıqlı bolup yürüyardılar. Ve her vakti ki şolara nadanlar bir söz aytsalar, şonna selam aydıp özlerini nadanların şerrinden saklayardılar. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ve şolar ol toğru adamlardır ki gecelerinde özlerinin perverdegarına secde edip ve namaz bilen kaim bolup geçiriyardılar. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Ve şolar ol toğru adamlardır ki Hudaya yalvarıp aydarlar, Perverdigara, cehennemin azabını bizden daş et ve bizden ayır. Tahqiq cehennemin azabı qatı meşakkat zattır. إنها ساءت مستقرا ومقاما. وتحقيق cehennem yaman cay ve yaman makamdır. والذين إذا
وأنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ol tor adamlardır ki vakti ki mal sarf etseler, israf da etmeyardılar ve darlık da etmeyardılar. Oşoların ortada bolan yolunu ihtiyar etýärdiler.